우치가 구반에 야이스 비긴 것들에서 말하나 없잖아 약자보 같은 그리 manje unani mu ungayisakwi yokusebenza lolu labo lungakana siyathoba na babantwana kodwa ngawuya kuninwa ngiyocela kuye ngoba nginovalo kabi lo le yahamba intombazana abantu sabonana noshembe sele isikhathi inkosi kolumshumayelo wangakhona ngasihlangana laphi naye bayisixoxa le ndaba le ntombazana le ntombazana yathola imadana yayisa kuyise yafike yalanda njengoba ngilanda wafisa hawu mntanami yafike yaqala yahlala ngaphandle komuntu esisaba ukungena ngoba uyise wayeyiqale athi aphume nobuhle waze wasisa kangene nomkhandi ntombazana uthini na ubuza kunini hawu uyakhuluma kanje hawu usho njalo naye mletheni mayitini ntombazana ikhuluma noyise kwesinyembeni kanti usitshela ungazali nje izilami na ngikhoyephi lesisangoma esesisuke sizangoma intombazana kusisangoma ngesasezulwini lo muntu ngasezulwini ngafani namuntu ungitshele zonke izinto engizenzayo manje luthi angize hawu uzawucela ngani ngoba unalutho wasekhipha eningi imbuzi esethi nayo imbuzi engigeza ngayo igama lami engalisho ngathi aphume nobuhle ngikhulekela ukuba lo uNkulunkulu walo muntu atshela uNkulunkulu bakithi noNkulunkulu balapho okugane khona usabakupha umntwana ngazi into ngathi yakhipha ishumi noma yakhiphani la uthelele uthi ke lo mshumayelo ekhuluma nenkosi namhlanje intombazane inomntwana umphilo wakho umntwana omthola ngabo uNkulunkulu bakho abalapha eBhayibhelini abangasibo laba bakaShembe abangesibo abawoyise omkhulu uye uthi wena uyise omkhulu kwakuyiqalo sabefeli Satani usho kahle ngoba uSatani nguwe lofaka ibhuluwe lofaka ithini wena osondayo othandazana kodwa uyise wayengesiyo Satani uyise wayengesiyo Satani